munyemerere tugaruke kuri izi breaking news. Hashize iminsi ibiri tukubwira ko imirwano irimo gusatira noneho mu bice byerekeza za Fizi. Tumaze iminsi tubigarukaho ndetse hari n'uduce dutandukanye dukomeje kugenda dufatwa na M23, dore ko ku munsi w'ejo nibwo twakugejejeho amakuru twiriwe dukurikirana. Na amakuru twavuga ko yasize abasirikare benshi cyane bo mu ngabo z'u Burundi n'ubundi basize ubuzima mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Na agace ka Makobora, akarero kafashwe n'abarwanyi ba M23 ni nyuma yo kukirukanamo ingabo nyinshi z'ihuriro rya leta, no kuvuga abazarendo za FDLR, abarundi na FARDC. Abo rero ku bwinshi n'ubundi bahise bongera guhungira mu gihugu cy'u Burundi, aho nk'ubwo ngubwo amakuru yo kwizerwa aremeza ko amato arimo guhungisha abasirikare ku buryo nk'ubwo ngubwo abagera kuri 700 mu gihe kidageze ku minsi ibiri bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Hakiyongeraho n'abaturage benshi nabo bakomeje kugenda bahunga imirwano. Ibyo kandi bikaza bikurikira andi makuru twakugejejeho mu bice bya za Cibitoke, aho naho hakiriwe abasirikare bagera ku 200 bose bari bahunze. Bivugwa ko abagera ku 6 bari FARDC, ni mu gihe za magana zari za FDLR n'ubundi zahungiraga muri icyo gice. Twabigarutseho tukubwira ko izo FDLR zo ko zifashwe nk'abami, aho batunzwe n'ubutegetsi bwa Bujumbura. Ni mu gihe nyamara ngo abazarendo bo bicira isazi mu maso, ibyatumye ahubwo batangira no kwirara mu ngo z'abaturage bakajya kubasahura. Muri iyi nkuru yacu rero tugiye kugaruka kuki? Tugiye kugaruka kuri aba basirikare bashya ni nyuma y'ibyo bihumbi 200 barimo guhunga noneho bakoresheje amato, ngo bari kuhungira mu gice cya Rumonge, ni mu gihe abandi bahungiraga muri za Cibitoki. Ikindi kandi nuko abajenosideri bo muri FDLR bo ngo bafite akayabo k'amafaranga menshi, bari kugera mu Burundi bagahita bagura amazu, abandi bagakodesha amazu, ntabwo bari kwemera kujya kuba mu nkambi nk'abandi. Ibyo rero byatumye leta isohora itangazo rivuga ko nta muturage wemerewe kongera gukodesha umurwanyi inzu cyangwa se kuyimugurisha. Turaza no kugaruka ku baturage benshi cyane n'ubundi bakomeje kugenda bahunga bakoresheje amato, dore ko imipaka yo ku butaka yose yafunze. Turaza kumva ubuhamya bwa bamwe mu baturage bari mu Burundi bifuza gusubira iwabo ariko bakaba barabujijwe gutaha. Ni amakuru menshi mufitiye, reba hasi handitse subscribe kugira ngo gikomeza kubana natwe mu makuru atandukanye tukugerezaho ku gihe. Inyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'umutwe wa M23, igihugu cy'u Burundi gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano n'ubutabazi birimo guterwa n'iyongera rikabije ry'abantu bahungira ku butaka bwacyo, by'umwihariko abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abajenosideri bo muri FDLR. Baravuga ko barimo guhunga imirwano ikaze ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no guhunga igitutu cya gisirikare cy'uwo mutwe. Nk'uko byatangajwe n'igitangazamakuru SOS Media Burundi, ngo guhera kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025 hamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi abasirikare barenga 200,000 bafite intwaro bambutse umupaka bahunga intambara, cyane cyane banyuze ku kiyaga cya Tanganyika mu mato. Aya makuru yemeza ko iki kibazo kirimo gufata indi ntera, kikaba kandi gikomeza gushyira u Burundi mu mwanya ugoye cyane wo gucunga umutekano n'ubutabazi icyarimwe. Nk'ubwo ngubwo rero nko muri komine Rumonge ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi, niho hagaragara cyane ukwiyongera kw'abinjira mu gihugu. Hari abayobozi bavuga ko ku wa gatandatu tariki ya 13 Ukuboza honyine ngo bakiriye abarenga 700 bafite intwaro benshi. Abo rero ngo bakaba bari bagizwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, abajenosideri bo muri FDLR ndetse n'igisirikare cya FARDC, aho bageze mu gihugu cy'u Burundi bakoresheje ubwato banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Kubera icyo kibazo n'ubwoba bw'umutekano, ubuyobozi bwaho aho mu Burundi nyine mu gace ka Rumonge bwafashe icyemezo cyo kubuza abaturage noneho gukodesha amazu yabo ku mpunzi z'abanyekongo, cyane cyane izikekwaho kuba zifite aho zihuriye n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi byatumye habaho umwuka mubi n'ihungabana mu baturage. Ni mu gace gasanzwe kuri ubu ngubu karazahajwe n'amakimbirane yo ku mipaka. Amakuru menshi ava mu baturage bakira izo mpunzi akemeza ko benshi mu bitwaje intwaro, cyane cyane ngaba bafite intwaro bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubwo n'abajenosideri bo muri FDLR, ngo nibo baza bafite amafaranga menshi bagahita bakodesha amazu aho ngaho mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Uretse abarwanyi, abasivile benshi b'abanyekongo nabo bakomeje guhungira mu Burundi.
bava mu duce dutandukanye twa Makobora, Rusenda, Mboko na Baraka. Ibi ni ibice twavuga ko noneho birimo kwimukiramo imirwano ya vuba ahangaha, aho bajya gushaka ubuhungiro banyuze n'ubundi nabo mu kiyaga cya Tanganyika, nk'uko amakuru akomeje kuva muri abo baturage abyemeza, kandi bakagaragaza ko imipaka yo ku butaka yo yamaze gufungwa, ariyo mpamvu kuri ubu ngubu bahisemo kugana iy'amazi. Ku itariki 10 Ukuboza, umunsi umwe gusa ni nyuma y'ifatwa rya Uvira, umupaka wa Gatumba wahise ufungwa n'ubutegetsi bwa Burundi. Ni ku mpamvu bavuga ko ari iz'umutekano wabo. Ibi rero ngo byashyize abanyekongo benshi mu gihirahiro, dore ko bamwe bahise bafungirwaho umupaka batari bagera i Bujumbura, barimo abari baje kwivuza nabo bari ku ruhande rwa Bujumbura bashaka kwisubirira iwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abari baje gukora ubucuruzi, hari abari baje gusura imiryango yabo cyangwa se wenda mu zindi gahunda zitandukanye, ariko abo bose bahise nyine bafatirwa Bujumbura, ku buryo gusubira mu gihugu cy'u Burundi bigoranye cyane. Umwe muri bo witwa Samuel wo mu mujyi wa Uvira yagize ati, agahinda ni kose, ngewe nari naje muri Bujumbura kwivuza, numvise ko Uvira ibintu byifashe nabi, nshaka gusubira ku mugore wanjye n'abana banjye kubera ko bari mu mujyi wa Uvira. Ngeze i Gatumba bambwiye ko umupaka wafunzwe ndetse ko ngomba guhita nsubira Bujumbura, sinzongere no gutekereza kugaruka kuri uwo mupaka kubera ko abahemerewe gusa ari abasirikare. Nahagaze aho ngaho mbura icyo nkora ndahatinda, kugeza ubwo noneho bansabye ku itegeko gusubira muri Bujumbura mu mahoro. Undi muturage witwa Kituza ni umucuruzi muto cyane wo mu mujyi wa Uvira, nawe yavuze ko yirukanwe ku mupaka ikitaraganya n'ingabo z'u Burundi bamubwira ko ibyo gusubira muri Uvira kagomba kubisiba mu mutwe we. Uyu nawe aragira ati, nababwiye ko umuryango wanjye uri mu mujyi wa Uvira kandi ko ibintu bikomeye. Narababwiye nti nibiba ngombwa ko mpfa nta kibazo, mpfane n'umuryango wanjye, ariko nanone nibiba ngombwa ko dukira tuzakire hamwe. Ntabwo rero nshobora kuguma ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, nari nazanywe n'izindi gahunda, ngomba gusubira kujya kureba umuryango wanjye. Nimumfashe rwose ndebe uko nasubira iwacu, ndabinginze. Uyu rero nawe bamubwiye yuko ibyo ngibyo agomba kubisiba mu mutwe we agasubira muri Bujumbura cyangwa se ahandi hose mu Burundi, ko ibyo kurenga umupaka yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidashobora kubaho. Nk'uko byemezwa n'inzego z'ubutabazi, hagati ya tariki 5 n'iya 11 Ukuboza, Burundi bwakiriye abaturage barenga ibihumbi 40 bahunga intambara mu cyumweru kimwe gusa. Ibi kandi byiyongera ku mpunzi z'abanyekongo zisanzwe ziri mu Burundi zirenga ibihumbi 100, zimwe muri zo zikaba zimazeyo imyaka irenga 20 yose. Abinjiye mbere y'ifungwa ry'umupaka wa Gatumba bacumbikiwe mu kigo cya polisi cya Gatumba, ariko aho abantu bagenerwa kwakira imbaga ingana gutyo hakibazwa uburyo babayeho ndetse n'uko ubuzima bwabo bwifashe. Abinjiye banyuze ku yindi mipaka boherezwa mu bigo by'agateganyo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, nabyo bikaba ngo kuri ubu ngubu byugarijwe n'ubuke bw'ibikoresho by'ubutabazi n'ubushobozi, ni mu gihe kandi ngo impunzi zo ari nyinshi. Umujyi wa Uvira wafashwe n'umutwe wa M23 mu ijoro ryo kuwa 9 rishyira kuwa 10 Ukuboza, uri ku ntera y'ibirometero bike cyane n'umujyi wa Uvira. Ni mu myaka hafi 30 ishize Burasirazuba bwa Kongo bwakomeje kuba indiri y'imitwe yitwaje intwaro nyinshi, bigatuma umutekano w'akarere ukomeza kugana mu kaga. M23 yongeye kwigaragaza mu mwaka wa 2021, ikaba igizwe ahanini n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho bagenzura uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa igashinja Kigali gushyigikira uwo mutwe, ni mu gihe u Rwanda rushinja Kongo n'u Burundi gukorana na FDLR, kandi u Rwanda rugahakana ibyo birego byose. Uyu mutwe wa FDLR ndabanza nkwibutse ko ari umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, barabarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Burundi, kandi bafite umugambi wo kugaruka kurangiza ibyo basize badakoze, umugambi bafatanyije n'ibyo bihugu byombi. U Burundi bwohereje abasirikare barenga 20,000 muri Kongo kuva mu mwaka wa 2023, barashyigikira FARDC na FDLR, ibintu byatumye igihugu kirushaho kugana mu kaga. Ndavuga igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ahanini bijyanye n'uko iyi ntambara bagiye gushyigikira kuri ubu ngubu irakomanga mu marembo y'igihugu cyabo.
Ifungwa ry'umupaka wa Gatumba ryiyongera kurya abasirikare n'inyeshyamba bari guhungira mu Burundi, bikagaragaza neza ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ko ifite ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Uburundi bwayikururiye bukayishoramo, kuri ubu ngubu bari mu marira ahanini bijyanye n'uko abaturage babayeho nabi, ni mu bukene bukabije, inzara, udasize n'ibindi bibazo by'ubukungu ahanini birimo guterwa n'ifungwa ry'iyo mipaka.